Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Ukhumbula ukuthi isibalo sethu lesi bekade sizama ukusenza kwividiyo yethu edlulile sishawe isikhathi. Sishawe isikhathi sangaqedelela kodwa ngithe asithi ukuza khona la sizosiqhubekela khona njengesithembiso. Nasi isibalo sethu uyasibona lesade sisenzile. Okumnandi kakhulu ngithe sengicabanga ukuthi yabona nje inamba bekade sisebenza ngayo iyasinda kakhulu uyabona indaba yo 7 times 3 ophethe u5 kuloke kwanda kanjalo kuthanda ukusinda kakhulu ngase ngicabanga ukuthi kungakuhle sivesane sivume usizo lale ndawo lengiphethe manje lana iExcel iyatholakala kwicomputer yakho ukuvula nje ipheshana noma indawo yeExcel la ekuvulela khona angifuni ukuthi amabhokisi amakholumu la uzobe usebenza ngawo. Angibhale yonke imininingwane esiyidinga. Excel usiza kakhulu ngokuthi uyakwazi nanokuthi usheshe usibalele ukuze singasashawa isikhathi njengokade sishayile ekuqaleni. U0.3 lona 1 angithi u0.3 besikade sishilo ukuthi sifisa ukukora thina. Sifisa ukukora. Sasitshela nokuthi amathuba ukuthi singakora uma sizozama kawu6 amathuba ukuthi singakora unjani u30% ngako lo ya 0.3 umele lokho ngawubhala lapha ku-P wa make ukusho ukuthi singaphumelela siphiwe u30% u70% loya usu0.6 ukuthini kuyacaca phela uma ukuthi singaphumelela u30% ukusho ukuthi singahluleka ngoba ngo70%. Ngase ngabe sekudida sekubhala inombolo ezihlukile phela leza ebengazange ngayicela noma ngayikhuluma. Asibone ukuthi sisalelwa yini. Sizama ukubhala sigcina ba 6 ngiyabona ukuthi u6 awusawuboni iba inkinga phela lento ngiyazi ukuthi bawuyibuka kwindawo wena nawe ehlukile ngenzeka ungasaboni phela kahle ukuthi yini kahle ebhalwe la. Asibheke ngibheke la uyavela wonke 1 2 3 4 5 6 sisusa ku0 khumbula ukuthi nangesothi sibhala ngale siqale sasebenza ngox wa0 sazayofika kux wa6 noma sikazange sayithola impendulo sizoyibhalela la noma sizoyitholela khona la. P wami ngizama ukubhala yonke imininingwane esizoyidinga la ukuze ukwazi noExcel ukuthi uhambe kanye nathi noma usisize. Sino P sathi make okusho ukuthi uphumelela. Sathi K sathi P wa miss ukuthi singase singaphumeleli. Asibo sibone basiqhubeka ukuthi ngibamba phi noma ngidlulela phi kuyona. Since sengibhale okungafuneki dlulele ku0. Yabona nale ndawo iyona indawo enhle kabe singasebenza ngayo emnandi kakhulu kodwa ibuye kube khona indida nje kube khona ukukhathazayo. Two sisesikhaleni sika1 ahlale khona ke isikhaleni sika1 singayi ekhaleni eningi ngesikhathi esifanayo ukuze kungabi khona yini ngabe khona okuyindida adlulela. Ngizama ukubhala la kodwa manje ngathi akuveli lokho engizama ukubhala noma lokho engizama ukucacisa. Yona imphumela ya 0 1 2 no3 bangicabanga ngathi besitholile kodwa angisakhumbuli kahle kodwa ngathi bekukhona ukukhanya bekade sikutholile. Angazi noma o4 5 6 u4 5 6 angikhumbuli impela sithola asibhale la. Ngizozama ngendlela yale computer ukuthi ngithi ukuncamathisela nophinde ngidouble la ngadabula khona kube sekusibalela kahle kakhulu wona uExcel wethu. Ngendlela engibhala ngayo
yabona kuvela indlela izimpawu zamadola la akuzona sizobe sisebenza ngazo uzokwazi ukuthi u-Excel uyiguqule wona le mpawu lezobhala ngazo. Mina ngizama ukuthi sisebenze ngendlela le besisebenza ngayo yani yo-7 bethu laba kade bethwele kanye no times 3. Singibona? U0 sithola bani? u-0.117649. Uma ukuthi uma siqhubeka siya ka2 siya ka1 sizofinyelela ka6 sobe kusafana na noma athi ngibo hayi kude kakhulu la ika6 la singize ngapha ngithi if specs uyabona ukuthi sikwazi nani ukuthi sibhale ngamagama ngapha ngithi f1 low affect ngize nangapha f1 affect p1 zoguqula kahle u-Excel wethu ukuze sikwazi ukuthola inombolo ngoba yabona sesibhale ngamagama la. Ngizama ukubhala vele lokho besikade sesiguqulile kule enye video sayithola imphumela yakhona. Angiboni ukuthi ngabe kusangasiphi inkinga lokho. Ngiqhubeke ngithi sina bese sipha impendulo ethini 1 sipha u-0.117649 uyafana nowakabani nowaka0 1 ufana ncamashi. Uma sengehlisa ziyaphuma zonke nenombolo kanye nempendulo zakhona. Kungani ukwazi ukuthi usigoqele zonke impendulo zakhona? Ingenxa yokuthini? Ingenxa yokuthi nawu Excel usebenza ngendlela nathi vele besukwenza ngayo ukuthi sisebenza ngomthetho phecelezi formula eyodwa ikona ukuthi ne siguqula inamba sisuka ku0 ekhaleni zika0 sesifaka ku1 ekhaleni zika1 sifaka ku2 kanjalo sizofinyelela ku6. Ngakho ayikho into enzima noma into ehlukile nje oyenzile wena la wenze nje okufanayo futhi nje okuhle kakhulu njengendlela u-Excel obuzwenza ngayo. Buka ke sikwazi nanokuthi u-Excel usikhiphele kwini ngendlela yegraph okusongela isikhathi esiningi ngobani ngoba bekuzomela siqama phansi sithi ukudweba siphinde sishawe isikhathi okwandisa ukuthi senze amavidiyo abe maningi asebenzisana noma akhuluma ngokufanayo kanti asiqondile lokho. Angazi noma wena ngalapho ngcono ngifuna ukuthi ngithi kunyuke kube kukhudlwana. Ithanda ukubancane ngifuna ukuthi ibe ncane ngoba uzobe ungasaboni kahle. Uzobe ungasaboni kahle wena. Ngidlulele ngapha. Ngino 0 1 2 3 ngino 0.0 kusho ukuthi amathuba ami sengiphunyelwa ukuthi emaqinisweni nginikwe amathuba awu6 ukuthi ngizame ukukora. Sekuthanda ukuvelela ukuthi kahle engingakora khona noma engingazama ukuphumelela ngakhona. Ngithi siloko sizama ukubona ukuthi kuwo lamathuba awu6 engwaphiwe imaphi lapho la ngizokora khona yini ithuba laloko noma kube sekuyindaba yokuzikhohlisa nje yokuthi ngingakora nami uma ngase ngizame. Thingba kuthi ithuba laloko liyavela noma siyaliqagela nje noma siyalihlawumbisa. Kuvesana uyabona lapha phezulu ukuthi esishintshile sesino 0.8
okusho ukuthi sesino-80% othi hayi ngathi ngesaphumelela ukukora, no-20% othi mhlawumbe ncese hayi nakungifunda kabi, sino-80% othi singaphumelela. Kodwa-ke bawusithi siyalapha ku-2 kuyashintsha kuba ngathi sino-50, basiya ku-3 kuyashintsha kube ngathi sino-10. Lana uyabona ukuthi kungenhla kwa-4 kuyanyukela cishe kube ngathi kuba u-5, ngathi kuyale ku-50%. Uyabona ukuthi lezi y'balo njengalezi noma lezi y'ndatshana osuzenza wena iy'balo ukuthi ziba lula ziba mnandi nje ukuthi udlale ngazo, ubheke ngazo, zikhuluma noma zithi ukuchaza kangconywana iy'ndaba zama-binomial distribution kalula.